Hanya kerana dia credible dalam sains, not necessarily he is credible in religion. Likewise, you suka kata tentang orang agama, well, he might be good in the religion, but he is not a scientist. So dia tak bercredibility dalam sains. We only take religion from him, but not science. So, sekali lagi, yardstick dia adalah, okay, kalau itu yardstick kamu hanya boleh ambil pendapat agama dari saya, tapi bukan sains, which I agree sebab saya bukan saintis. Dan kenapa kamu ambil pendapat agama daripada saintis yang dia bukan pakar agama? Apa yardstick kamu? You are not consistent. So bagi saya, don't waste my time, don't waste your time. Bagi saya very simple. If you just want to come untuk prove that I'm wrong and you are right, and I don't care. Sebab kalau you nak datang bincang, bagi tahu saya dulu, what is your yardstick? Lepas tu tak payah nak gebang kata, saya takut nak berdialog dan sebagainya. Come on. Adakah seorang penakut, adakah seorang yang bersembunyi, dia akan berada di tempat awam setiap hari Ahad untuk buat street dakwah di Bukit Bintang? Oh iya ke sampai sekarang? Ya. Yeah. Yang komen-komen banyak tu tak pernah wujud pun, tak pernah muncul pun. Dan saya dah buat street dakwah dekat Bukit Bintang tu dah berapa belas tahun. Sama yang dengan Azim ke? Hah? Oh, Azim tu sekali ya? Hah? Oh, so what invite dia podcast? Azim tu staff saya. Oh, respect kan? Hah? Okay. So, adakah seorang yang pengecut akan berada di Bukit Bintang? Di tempat umum yang everybody can come and talk? Faham.